Kaheru Medad Sarongo ry'omutura w'ekyaro kya Kibaro Mugombora ya Mparo mu district ya Kyegegwa nagira ngu akehandikisa kutunga sente za PDM nkonka chairman wa group Jonathan Mugarra hamwe na chairman wa Sako James Bogere bakamushaba emitwaro 10 kumuha sente za PDM zabura nukwe kumugira ngo babasimbire itaka bahendire batwire na sente batazumuhire bangambira mbasimbire kinyine funita kajya mfune sente za PDM hato kurugaho naikiriza se nasimbita kajyanje ngo bandajye mfune sente za PDM hati empendera sente zabura nita kajyanje bayenda binarisi ubu narisimbire alitwari itwe nkabembezi PDM ekija kuyamba abantu bitu baburi kiro bitu kutuje kushanga twashangerene bamariraho kimwe hatware bamuntu nkogwa bayine ndundemwe bamwiyeho egimitumba 19 ebene baza kulisa abana nina nansezi omwaye kumutungura hati PDM ene mubandika Kaheru nagira ngo akaba naenda kukoresa sente za PDM okuhinga enanasi hamwe n'obutunda ekitabasi kire sente zo hizija kabanyenzire kongera habingyere obutunda n'enanasi rero nikwe mfune n'emibazo yo kubifuhirira rero nikwe ebintu byanje bindi gukora bigumezemo mu mesho najyo mbwene bahendera ebi nasimbire babitwere uko bakabakozera bati bikora malicious damage bakura mwena nasize habe harimo imitumba basiga mwena imitumba so nubwo nabwo n'umushango usije twa reporting wa chairman C1 kurunaiza ogu chairperson wa group wakozere nka manerenda ari n'umushango gwa malicious damage Christine na Mukasoro Mukakaheru nagira ngo babire bari aho bareba chairman wa group James Bogere yakurera nansi hamwe na Muhogo evire byo mwitakeri ya Yegarize konkecho busasi icyo kugira ngo akataka kanje benze katwara mu buryo butacenjekire kandi Muhogo yanje yo nabagitemagura hansi bagishisha no yashisikara inanasi bakura ati nyonyesya na hati kare cyo kurya tinyine habwe nshonga yo kujisha yo kurya byanje bindire ntire heyisho tuganireho na Bogere Yegarize itaka kandi we nagira ngwenda gane yaine noyereka ngo akagura bagakuja n'imyendaga basete za PDM hato gari yari dependinga nyowenka bakanyeta bangutaka kagabuze mtwari 15 abagwa abandikirandagano bona bagiye mutwaro 25 abaneshatu ne 12 ndatafire yombwene na heza nyokashakura kashi itakari nyine mbere nyine ndunde nyine mu Muhogo nyine mu enanasi nyine mu mwani nyine mu fene umureje ndunde konka kota niyo batwere Jonathan Mugarra chairman wa Sako nagira ngo sente za PDM nezetengwa ngo kandi Kahera kabaine kutamusente okutunga ubuhereza bwa PDM eco muhezo wa RDC hakanisa gumze ngo PDM ne yabusha groupe yine kuba eyine constitution kuza kudrawinga constitution baza nko wakato for example uko kunanka nimpara wakato constitution kujihayo netandikiro mu mitwaro mukaga and above kandi bine kuba ni bafiringa ki epapura hata bakwani babijuriza ushanga kipapura ni bakigure nkumita omuntu wena PDM nimbagambira abantu banje bakegegwa ningashaka abantu bakegegwa PDM ne yabusha toshemeye kwayitaka toshemeye kushashura sente yona kugira ngo oheyo sente ningo heyitaka kuza kutunga sente za PDM amakoraga gashakwa Philip Marangira.